Evo, ja pozdravljam vas, sve. Sve vas pozdravlja. Drago mi je da sam tu zaista. Drago mu je da je tu med nami. U mojoj crkvi u Mariboru. V moji crkvi u Mariboru. A vas pozdravljam od strane vaše crkve u Karlovcu, u Hrvatskoj. Vas pa pozdravlja z vaše crkve u Karlovcu. Zato što nema vaša, naša, jel? Ker ni vaša, naša, Nego samo naša. ampak samo naša. Ponekad mene ljudi pitaju koliko ima članova u tvojoj zajednici. Včasih ga ljudje vprašajo, koliko je članov v njegovi skupnosti. A ja najiskrenije kažem, stvarno ne znam, nemam pojma. In on reče, da res ne ve, da nima pojma. Jer u mojoj zajednici, Ker v moji skupnosti, moj, ako neko može prebrojati zvijezde na nebu i pjesak na obali, onda može prebrojati članove. če nekdo lahko prešteje zvezde na nebu in šta si još rekel? I pesek na morski obali, potem lahko tudi prešteje vse. Ako u tvojoj zajednici se može prebrojati broj ljudi, onda možda si u krivoj zajednici. Če se v tvoji skupnosti lahko preštejejo ljudje, potem si mogoče v napačni skupnosti. Zato što samo je jedna zajednica. Ker je samo ena skupnost. A ona je trenutno na ovoj truloj zemlji sol, pa mora biti raspršena okolo. Ampak ona je na tej gnili zemlji sol in mora biti razpršena naokoli. Ali kad Gospodin dokrajče ovu zemlju, tada će doći sva zajednica zajedno. Ampak ko bo Gospod dokrajčil to zemljo, bodo prišle vse skupnosti skupaj. Tako da ja sam u Karlovcu zato što sam prisiljen biti tamo. Jaz sem v Karlovcu, ker sem prisiljen biti tam. A ti si u Mariboru jer si prisiljen biti u Mariboru. Ti si v Mariboru, ker si prisiljen biti tukaj v Mariboru. Jer u stvari ako si rođen od Boga, rođena, ti ne želiš biti u Mariboru. Ker pravzaprav, če si rojen od Boga, ti ne želiš biti v Mariboru. Ti želiš otići iz Maribora. Ti želiš oditi iz Maribora. U Koper? Ne. Koper? Ne. Želiš otići kući? Želiš iti domov. Želiš ići svome ocu. Želiš iti svojemu očetu. Tako da se ja u stvari mučim u Karlovcu. Tako da se jaz pravzaprav mučim v Karlovcu. A mučio bi se u Mariboru. Mučio bi se tudi v Mariboru. Mučio bi se i na Havajima. Mučio bi se tudi na Havajih. Jer život je muka. Ker življenje je muka. Amen. Amen. Život na zemlji je muka. Življenje na zemlji je muka. Ako neko želi, mogu mu to citirati iz Biblije. Če kdo želi, mu lahko to citiram iz Biblije. Isus kaže, u svijetu ćete imati patnju ili muku. Jezus sam pravi, v svetu boste imeli patnjo, muko. Job je rekao, čovjek rođen od žene kratkog je vijeka i njegov život uvijek prati neka muka. In pravi, človek je rojen iz žene, ima kratek čas življenja in vedno ga spremlja neka muka, trpljenja. Tako pogledaj osobu do sebe. Tako pogledaj osebo poleg sebe. Ta osoba se sigurno danas s nečim muči. Ta oseba se danes sigurno z nečim muči. I to je normalno. In to je normalno. Svi se mi s nečim mučimo. Vsi se mi z nečim mučimo. Ja sam se morao pomučiti na neki način da dođem do Maribora. Jaz sem se moral pomučiti na nek način, da sem prišel do Maribora. Sad ću se morati pomučiti da se vratim nazad. Zdaj se bom moral pomučiti, da pridem nazaj. Sve je totalno bez veze. Vse je totalno brez veze. Svaki dan moram jesti. Vsak dan moram jesti. Da bi održao temperaturu na 36,6. Da bi vzdrževal temperaturo na 36,6. To je jedini razlog zašto jedem. To je edini razlog, zakaj jem. Da bi održao temperaturu tijela. Da bi obdržal temperaturo telesa. I onda, za to sam morao, gurali su me da idem u školu. Ampak zato so me potiskali, da se moram iti v šolo. Stalno su mi govorili, moraš učiti, moraš učiti, moraš učiti. Stalno so me silili, moraš se učiti, moraš se učiti, moraš se učiti. Zašto? Zakaj? Pa prije nego što sam se rodio, niko me nije pitao želim li ići u školu. Preden sem se rodil, me nihče ni vprašal, če želim hoditi v šolo. Niko me ništa nije pitao. Nihče me nič ni vprašal. Niko me nije pitao gdje ću se roditi, gdje se želim roditi. Nihče me ni vprašal, kje se želim roditi. Je vas neko pitao? Je vas nekdo vprašal? Niko me nije pitao u kojoj zemlji ću se roditi. Nihče me ni vprašal, v kateri zemlji se bom rodil. Niko me nije pitao želim li biti muško ili žensko. Nihče me ni vprašal, želim biti moški ali ženska. Niko me nije pitao koju
vrstu frizure želim, jer očito me nije pitao. Nihče me ni vprašal, očitno ste razumeli, katero vrsto frizure želim imeti. Jer Očitno me ovu ni sigurno vprašal. ne bi izabrao. To sigurno ne bi izbral. Znači, niko me ništa nije pitao, toliki traže svašta od mene. Nihče me nič ni vprašal, toliki želijo nekaj vaš čas od mene. Jedan čovjek u Americi je, to istina, tužio roditelje zato što se rodio. En človek v Ameriki, to je resnica, je tožil starše zato, ker se je rodil. Kaže, ja nisam tražio da se rodim, sad se moram učiti. Rekel je, nisem iskal, nisem želel, da bi se rodil in zdaj se moram učiti. Pa zar to nije tako? Ali ni to tako? Znači, stalno su me gurali da idem u školu. Stalno so me potiskali, da moram hoditi v šolo. Zašto? Zakaj? Kaže, da bi imao bolji posao. Da bi imel boljšo službo. Ok, to kao zvuči logično. To, na primer, zveni logično. A zašto šta će mi bolji posao? Ampak zakaj? Zakaj bo mi boljša služba? Zakaj Pa kao imat ćeš više novaca. Ampak imel boš več denarja. Dobro, šta će mi više novaca? Ampak dobro, kaj bom z več denarja? Pa, da održiš temperaturu na 36,6. Da vzdržuješ temperaturo. Cijela je stvar u tome. Cela stvar je v tem. Možeš imati bolju kuću, Lahko imaš boljšo hišo, ali šta ako ja ne želim bolju? ampak kaj, če jaz ne želim boljšo? Zašto moram imati bolju? Zakaj moram imeti boljšo? Pa da susjedi vide da je bolje. Pa da sosedi vidijo, da je boljša. Da ti misliš da ti je dobro unutra. Pa da ti misliš, da ti je dobro noter. Da si umišljaš da si ok. Da si umišljaš, domišljaš da si v njej ok. Da možeš barem na tren pobjeći od brutalne istine. Da lahko vse na trenutek se umakneš od te brutalne resnice. Da ti je život bez veze. Da ti je življenje brezvezno. I da se sve svodi na održavanje temperature. In da se Sve svodi, sve se tiče toga. Održavanje temperature. da se vse vrti okoli tega na vzdrževanje temperature. Gracias. Hvala. Dakle, i sad ćemo pročitati dio iz pisma, ali se sjećaš koji govori o ovome. In zdaj bomo prebrali eno besedo iz pisma 2. Korinčanom, pismo 4. poglavje od vrstice 13 do 4.13 do 5.8. Bravo, zapamtila sam. Pa hvala Gospodu. Ok, dakle, ovdje će pismo govoriti o dvije mogućnosti življenja. Tukaj beseda govori o dveh možnostih življenja. Jedno življenje se tiče održavanja temperature, Eno življenje je, da vzdržujemo temperaturo, a druga vrsta življenja je ono za što smo rođeni. druga vrsta življenja pa je ta, za katero smo rojeni. I nema sredine. Ni sredine. Ili jedna ili druga. Ali ena ali druga. Jedna je totalno bez veze, Ena je totalno brez veze, a druga ima smisla. a druga ima smisel. Može. Beremo. Drugo pismo Korinčanom 4.3 do 5.8. 4.13, pardon. Ker pa imamo istega duha vere, kakor je pisano. Veroval sem, zato sem govoril, tudi mi verujemo in zato tudi govorimo. Vemo namreč, da bo tisti, ki je obudil Gospoda Jezusa, tudi nas obudil z Jezusom in nas hkrati z vami postavil pred se. Vse to je namreč zaradi vas, da bi se milost zaradi večje množice pomnožila in s tem obogatila zahvaljevanje v Božjo slavo. Zato ne omagujemo, nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja. Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, večno bogastvo slave, ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno. Vemo namreč tole, če razpade naša zemeljska hiša, ki je le šotor, imamo v nebesi zgradbo od Boga, hišo, ki je niso naredile roke in je večna. Zato tudi v tem svojem stanju vzdihujemo in si želimo kar povrh obleči svoje bivališče, ki je iz nebes. Seveda le,
če se izkažemo, da nismo goli, ko se slečemo. Dokler namreč živimo v tem šotoru, vzdihujemo in teži nas, ker se ne bi radi slekli, ampak bi se radi oblekli kar povrh, tako da bi življenje použilo to, kar je umrljivo. Tisti pa, ki nas je za to pripravil, je Bog, ki nam je dal poroštvo duha. Zato smo vedno pogumni, čeprav vemo, da smo z doma in daleč od Gospoda, dokler smo doma v tem telesu. Saj v veri hodimo in ne v gledanju. Vendar smo pogumni in zadovoljni s tem, da se bomo izselili iz telesa in se priselili v Gospodu. Amen. Dakle, ovdje apostol Pavao kaže da živimo, on tu govori za sebe i svoje prijatelje koji s njim pišu ovu poslanicu, on kaže mi živimo po vjeri, a ne po gledanju. Tukaj apostol Pavel pravi, ko piše tukaj to pismo, da svojim prijateljem, da ne živimo po gledanju, ampak veri. Dakle, ne žive svi ljudi kojima Pavao piše tu trenutno po vjeri. Ne živijo tukaj, katerim Pavel vsem piše po veri. On kad kaže živimo po vjeri, on govori to za sebe i za ljude koji s njim pišu poslanicu. On, ko pravi, da živimo veri, pravi to zase in za ljudi, s katerimi piše to pismo, poslanica. Što znači da veliki broj, što želim reći, veliki broj nas kršćana ne živi po vjeri. To ne znači da ne vjeruje, nego ne živi po vjeri. Kar želim povedati je, da veliko število kristjanov ne živi po veri. Veruje, ne živi pa po veri. Jer živjeti po vjeri to ne znači vjerovati u Boga ili vjerovati u Isusa Krista. To je jedan način života. Ker živeti po veri ni enako verovati v Jezusa Kristusa. To je pač en način življenja. I taj život po vjeri ima svoju manifestaciju, svoje očitovanje. Življenje po veri ima eno vrsto manifestacije, je očitno. Ima svoje plodove, donosi plodove u život. Ima svoje sadove. I ti plodovi su isti svugdje na svijetu, bez obzira u kojoj kulturi ljudi žive. In ti sadovi, plodovi su isti povsod po svetu, ne glede na to, v kateri kulturi živiš. Zato što prevodimo, moram stvarno biti brz, ali ovu poruku iz 2 dijela sam stavio na YouTube, pa možete gledati, poslušati u stvari. Ker prevajamo, moram biti hiter, sem pa dal to sporočilo tudi na YouTubeu, tako da lahko tudi poslušate. Poruka se zove Duboke vode vjere. Sporočilo se imenuje, pridiga se imenuje Globoke vode vere, duboke vode vere. Tako je. I već zadnjih 1.5 godina, gdje god idem, propovijedam tu jednu te istu propovijed. In zadnje leto in pol, kamorkoli grem, vedno govorim to isto pridigo. Tako da mi se vrlo lako pripremiti. Tako da se mi je zelo lahko pripraviti. Ponekad i više puta govorim. Včasih bi večkrat govoril na istem mestu. I veliki broj kršćana, čak i ljudi koji su dugo u službi, su mi rekli kad su slušali tu poruku kao da neki lanci spadaju s njih. In velikokrat so mi rekli mnogi kristjani, da ko poslušajo to sporočilo, da kot da bi neke verige odpadle z njih. Tako da ću ja sad reći, ovo jutro samo tu jednu, ajmo reći, srž te poruke. Puno toga ću izostaviti. Tako da bom jaz tem jutro povedal samo eno srž tega sporočila. Polno tega bom izostavil. Dakle, vjera je jedna od glavnih tema Biblije. Vera je ena od glavnih tem Biblije. I čovjek živi po vjeri. Napravljen je da živi po vjeri. In človek živi po veri je narejen tako, da živi po veri. I čovjek bez Boga živi po vjeri. In človek brez Boga živi po veri. Ali ta vjera kojom živi čovjek bez Boga ne može ga spojiti s Bogom. Ampak ta vera, s katero živi, ga ne more spojiti z Bogom. Naprimjer, je li se neko ovo jutro vozio autobusom? Možda. Naprimer, se je kdo v tem jutru pripeljal z avtobusom, mogoče. Jeste li provjerili imali vozačku dozvolu? Zašto? Vjerovali ste mu, ali tako? Vjerovali ste mu da čitav taj sistem ne bi dopustio da neko bez vozačke dozvole vozi autobus. Ta sistem ne bi dopustil, da kažeš vsakemu vozniško in da šofer vozi brez vozniškega dovoljenja. Je li neko ikad među nama putovao avionom? Ja jesam.
Neko putovao avionom? Je kdo med nami potoval z avionom, Jeste letalom? provjerili, znali pilot što radi? Ste preverili, če pilot ve sploh kaj dela? Jeste provjerili je li kontrolor leta na svom mjestu, jer on je možda najvažniji od svih? Ste preverili, če kontrolor leta na svoje mesto? On je verjetno najpomembnejši od vseh. A pogotovo jesmo li provjerili onaj mehaničar bez kojeg avion ne smije poletiti, jer on obavio svoj posao kako treba? Sploh pa smo preverili, če je tisti mehanik opravil svoje delo tako kot treba. Vrlo moguće da pilota nismo ni vidjeli, Zelo mogoče, da pilota nismo niti videli. a kontrolora leta sigurno nismo vidjeli. Tega kontrolora leta pa zagotovo ne. A o svim tim ljudima je ovisio naš zemaljski život. Ampak od vseh teh ljudi je odvisno naše zemeljsko življenje. Što smo mi radili? Kaj smo mi delali? Mi smo vjerovali. Mi smo verovali. Je li neko jutros popio kavu s mlijekom? Je nekdo popil to jutro kavo z mlekom? Jeste pročitali na onoj kutiji od mlijeka tamo što piše sitnim slovima? Ste prebrali, kaj piše tam na škatli za tistimi drobni tisk? Od koje krave, koje... Od katere krave? In kako ste onda mogli piti to mlijeko? pa kako ste potem lahko pili to mleko? Mi smo vjerovali da čitav taj niz ljudi, počevši s kravom, zna što radi. Mi smo verjeli, da ta cel niz ljudi, začenši s kravo, vejo, kaj delajo. Jel možeš vjerovati? Pili smo kavu vjerujući kravi. Pili smo kavo verujoč kravi. Da, imali smo povjerenje u kravu. Imeli smo vero v kravo. Dakle, čovjek stalno živi po vjeri. Torej, človek stalno živi po veri. Jel se iko među nama oženio? Ima parova ovdje. Se je kdo med nami oženil? So kakšni pari tukaj? Ok, na onaj dan vjenčanja, što je tebi ili meni garantiralo da će tvoj brak biti dobar? Što je bila garancija? Na dan poroke, kdo je tebi, meni garantiral, da bo zakon dober? To što je on to obećao, sve lijepo ispričao. To, kar je on vse to lepo obljubil in vse lepo povedal, Pa za tog čovjeka koji ti to sve obećao, Biblija kaže da je lažov. pa za tega človeka, ki ti je to vse obljubil, Biblija pravi, da je lažnivec. Biblija kaže svaki čovjek je lažov. Biblija pravi, vsak človek je lažnivec. Znači iz najbolje namjere, sve što je rekao, kaže Bog, Vidite, iz najboljše namere, vse, kar je rekel, Biblija pravi, Zato što, dakle što smo imali na dan vjenčanja? Imali smo vjeru. kaj smo torej imeli na poroki? Imeli smo vero. Da će osoba ispred nas i da ćemo mi uspjeti nekako održati to što pričamo. Da bo oseba pred nami in tista nekako uspeli doseči to, kar govori. Dakle, čovjek stalno živi vjerom. Torej, človek stalno živi po veri. Ostavimo djecu u vrtiću, u školi vjerom, da ćemo ih naći. Pustimo otroke v vrtcu, v šoli, v veri, da ko pridemo, bomo jih znova našli. Ili sa još većom vjerom ostavimo ih kod bake i djede. In še mogoče z večjo vero jih pustimo pri babici in detku. Jer velika je opasnost da bake i djede unište u jedan dan ono što si ti radio s djetetom 2 mjeseca. Ker velika nevarnost je, da babica ali dedek uničita to, kar si se ti trudil mesec ali dva. Često su bake i djede uništivači dječjih života. Pogosto so babice in detki tisti, ki uničujejo življenja otrok. Ne uvijek, ima Vnuka. iznimaka, ne uvijek. Ne vedno, seveda so izjeme. Ali najvjerojatnije ti nisi ta iznimka. Ti, nisi ta izjema. Ok, dakle čovjek živi vjerom. Torej, človek živi po veri. Ali ovo što sam opisivao je prirodna vjera. To, kar sem opisoval, je naravna vera. I ta vjera ne spaja čovjeka s Bogom. In ta vera ne more spojiti človeka z Bogom. Vjera o kojoj Pavao govori je nadnaravno stanje. Vera, o kateri Pavel govori, je nadnaravno stanje. Opisano u Hebrejima 11.1 kaže vjera je jamstvo. V Hebrejcih 11.1 govori, vera je gotovost. Stvari za kojima se nadamo. Stvari, za katere upamo. Ona je dokaz stvarnosti kojih ne vidimo. Ona je zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo. Ali također jedan prijevod kaže vjera je supstanca. En prevod pravi tudi, da je vera substanca. Nešto kao neka skoro kao tekućina. Skoraj nekaj takega kot tekočina. Pavao kaže da je vjera, kaže Pavao da on ima, čitali smo, duh vjere. Pravi Pavel, da imamo duh
vere. Dakle, vjera je u biti manifestacija samog Boga. Vera je torej v bistvu manifestacija samega Boga. I tu vjeru kad čovjek dobije, In to vero, ko človek dobi, ta vjera spaja njegovu nutrinu s Bogom. ta vera spaja njegovo notranjost z Bogom. Zato Isus Krist može stajati ispred dvije osobe, Zato lahko Jezus Kristus stoji izpred dveh oseb. osoba koja ima vjeru je fascinirana Isusom Kristom, Oseba, ki ima vero, je fascinirana z Jezusom. osoba koja nema tu vjeru, ona samo vidi čovjeka. Oseba, ki pa nima te vere, pa vidi samo človeka. I Isus je drilao, trenirao 12-toricu da ih nauči živjeti po vjeri. In Jezus je drilal, discipliniral teh 12 učencev, da bi živeli po veri. Jer vjera vidi ono što se ne vidi. Ker Vidi. vera vidi to, kar se ne vidi. Jeste ikad čuli nas kršćane kako kažemo, a piše u Bibliji, oko nije vidjelo, uho nije čulo, ljudska pamet ne može zamisliti što je Bog pripremio onima koji ga vole. Ste videli kdaj, da mi kristijani govorimo, to, kar človeško oko ni videlo, kar človeško oko ni slišalo, to je Bog pripravil tem, ki veruje v Boga. I onda to nekad mi kršćani kažemo kao mi to ne kužimo baš najbolje, to je Bog pripravio, mi ga volimo pa će on to nama jednog dana dati. Ampak mi kristijani potem rečemo, ja, ampak mi ne razumemo tega, to je Bog pripravil nam enkrat potem, ko bomo v nebesi. Ali sljedeći reda kaže, Ampak naslednja vrstica že pravi, nama je Bog to objavio po duhu. da je nam to Bog razodel po duhu. Dakle, Pavao kaže, ne, ovo oko nije vidjelo, Pavel pravi, to naše oko ni ovo videlo, uho nije to čulo, uho ni slišalo, ova tikva to ne može zamisliti. ta glava ne more tega razumeti. Ali moj Buča. duh to zna o čemu se radi. Ampak moj duh ve, zakaj gre. Bog je to objavio mom duhu. Bog je to razodel mojemu duhu. On kaže, ja znam o čemu pričam. Ja ne Ja pričam znam o priče iz druge ruke, second hand story. Jaz vem, o čem govorim, jaz ne govorim second hand zgodbe. Ja sam to Jaz iskusio. sem to izkusil. I u Efežanima on moli da i vjernici to iskuse. In v Efežanih pravi naj tudi, da si želi, da verniki to izkusijo. Dakle, kad čovjek čuje evanđelje i preko poruku evanđelja, Duh Sveti učini da čovjek primi tu vjeru. Torej, ko človek, može još jednom, Kad čovjek čuje ko evanđelje človek sliši evangelij i Duh Sveti in Sveti Duh na temelju poruke evanđelja mu na temelju tega sporočila evangelija učini da čovjek povjeruje. stori, da torej človek zveruje. Zbog te vjere koja je ušla u njega, Zaradi te vere, katera je vstopila van, čovjek primi spasenje, bude spašen. je človek odrešen, sprejme odrešitev, Postane svjestan Boga. postane, zaveda se Boga. Ja. Dakle, što je onda ta vjera? Torej, kaj je ta vera? Kako bi je opisali jednom rečenicom? Kako bi jo opisali z enim stavkom? Dakle, vjera je svjesnost o postojanju stvoritelja. Torej, vera je zavedanje, da stvarnik obstaja. Djelovanje stvoritelja u čovjekovoj nutrini. In delovanje stvarnika v njegovi notranjosti. Dakle, ako neko među nama nema svjesnost da Bog djeluje u njemu, onda on u stvari ne vjeruje. Če nekdo med nami nima te gotovosti, da stvarnik deluje v njemu, on potem nima te prave vere. Ja se nikad ne bi obratio samo na priču evanđelja. Jaz se Nikad. nikoli ne bi spreobrnil samo na zgodbo evangelija. Imao sam 22 godine, živio sam u Splitu, ono što se kaže 100 na sat, 1000 na sat. Imel sem 22 let, živel sem v Splitu in živel sem 1000 na uro, kot se reče. Bio sam uspješan sportaš, imao sam novaca, imao sam dobro društvo pod navodnike, sve sam to imao. Bil sem zelo uspešen športnik, imel sem denar, imel sem prijatelje, vse sem to imel. I sve je to bilo bez veze. In vse to je bilo brez veze. I onda sam čuo evanđelje. In potem sem slišal evangelij. Bog je dao da ga čujem svojim duhom. Bog je dal, da ga slišim s svojim duhom. I onda je ta silina Božje prisutnosti me osvojila. In pol me je ta silnost Božje prisotnosti osvojila. Ta vrsta života je bila bolja od onoga što ja imam. Ta vrsta življenja je bila boljša od tega, kar imam jaz. Opasnija, Nevarnejša, interesantnija.
bolj interesantna, zanimljivija, zanimivejša, nepoznata, nepoznana, mistična, mistična, neistraživa. Ne možeš reći, evo sad sam skužio, evo. neraziskana. 30 godina sam kršćan. 30 let sem kristjan, Svašta sam doživio. vse možno sem doživel. I čini mi se kao da sam tek ušao u vodu do ovdje. In zdi se mi, kot da sem prišel šele do sem vode. A ispred mene je ono tihi ocean. Pred mano pa je tihi ocean. A mogao bi napisati knjige šta sam sve doživio. Lahko bi napisal knjige, kaj vse sem doživel. Ali to je neistraživo bogatstvo. Ampak to je neraziskano bogatstvo. Pa ljudi moji, mi pričamo o Bogu. Alo. Ljudje moji, mi govorimo o Bogu. Mi pričamo o biću koje niko ne može razumjeti. Mi govorimo o bitju, ki ga nihče ne more razumeti. Mi govorimo o biću koje, da ga sad pitaš koliko ima tratinčica sad na svijetu. Koliko ima tratinčica, cvijet, to je ajde, neki drugi cvijet, tulipan. Aha, mi govorimo torej o Bogu, ki bi ga lahko vprašali, koliko je tulipanov na tem svijetu. Sad, on bi to odmah rekao broj. On bi takoj povedal število. O biću koje sve zna. O bitju, ki vse ve, O biću koje je sve stvorilo. ki je vse ustvaril. O biću koje može sa svim bićima u isto vrijeme skoncentrirano razgovarati. O bitju, ki se lahko v vsakem času skoncentrirano za vsakim pogovarja. I sad neko kaže, ja sam skužio Boga skroz. I sad neko kaže. I onda neko kaže, ja sam shvatio skroz Boga. Ja. In potem nekdo reče, jaz razumem Boga, popolnoma ga razumem. Ma daj, šuti. Daj, bodi tiho. Ali ta vjera je svjesnost o postojanju stvoritelja. Ampak ta vera je zavedanje o obstoju Boga. I svjesnost o njegovoj prisutnosti i radu, djelovanju u tebi. In zavedanje o njegovem delu v tebi. I ona ima svoje plodove. In ima svoje plodove. Odnosno sadove. Bog kroz vjeru. Bog skozi vero. I primijetit ćete jednu stvar. In videli boste eno stvar. Kad čovjek primi vjeru, on zna da je spašen. Ko človek sprejme vero, ve, da je odrešen. On nekad malo sumnja, Mogoče včasih malo dvomi, ali Bog ne sumnja. ampak Bog ne dvomi. Znaš ono kad zgriješiš pa se sam sebi gadiš, pa zaspeš, pa prije spavanja kažeš Bože odustajem, gotovo je. Saj veš tisto, ko zgrešiš, pa se sam sebi gabiš, pa rečeš Bogu, dovolj mi je Bog. Jel zna neko te noći? Pozna kdo te noči? Ja ih imam jedno 14.000. Dakle, odustao si, gotovo je. Dosta mi je samog sebe. Torej, končal si, dovolj mi je samega sebe. I onda se ujutro dižeš, In probudiš se, jel? zjutraj zbudiš, Ideš kuhat svoju kavu greš kuhat svojo kavo i dok ono kuhalo radi voda unutra, in dokler ta voda vre, ti shvatiš da ti u stvari pjevaš. Divan si, Gospode. in potem ugotoviš, da si poješ, Jer ti si odustao, ker ti si odnehal, ali Bog nije odustao. ampak Bog ni odnehal. Nisi ti spasio njega, on spasio tebe. Nisi ti odrešil njega, on je tebe. I on te je kupio On te je kupil za sebe. za sebe. Dakle, čovjek koji ima vjeru zna da je spašen. Torej, človek, ki ima vero, ve, da je odrešen. Čovjek po vjeri dobije, Biblija kaže, opravdanje. Biblija pravi, človek po veri dobi opravičenje. Znači, Boga tretira kao da nikad nije zgriješio. Boga tretira, kot da nikoli ni zgrešil. Dobije posvojenje, postaje dijete Božje. Dobi posinovljenje, postane Božji otrok. Sve to znaju mladi vjernici, sve. Vse to vedo mladi verniki. Ali što ne dobije kroz vjeru odmah? Ampak kar ne dobi skozi vero takoj, Slobodu od tjeskobnih briga. svobodo od tesnobnih skrbi. A Isus je rekao onima koji njega slijede, ne brini tjeskobno ni za što. A Jezus pa je rekel tistim, kateri v njega verujejo, ne skrbi se tesnobno. Ni za što. Nič, za nič. To je njegovo naučavanje. To je njegovo poučevanje. Sad ja imam problem. Ampak torej vidite, zdaj imam Nakon jaz toliko problem. godina kršćanstva ja još uvijek uhvatim sebe često da brinem tjeskobno ni za što. Po vseh Za teh svašta. letih, ko sem kristjan, še vedno se ujamem, da skrbim.
A vjera čini da čovjek bude slobodan od tjeskobnih briga. Vera pa dela to, da bi bil človek svoboden od teh tesnobnih skrbi. Što znači da moja vjera na neki način se treba razviti. Kar pomeni, da se moja vera na nek način mora razviti. Da se mora taj život mora narasti. To življenje mora narasti. Slatke su nam bebe, onako male, kad dobijemo djecu, tako? Slatki so dojenčki, ko jih dobimo, taki mali, a ne? Kad ga nosiš, pa kad svi tu gledaju tvoje dijete. Ja, kak je slatko. Ko ga nosiš in ga cartko in reče vsi, kako je sladek. A zamisli da to dijete ostane, odnosno raste, ali u glavi ostane beba i da ga tako nosiš kad ima 20 godina na bogoslužje. Zamislite, da to dete sicer odrašča, ampak v glavi ostane isto kot ta beba, ta dojenček pri 20 letih. Niko ne bi rekao, joj, kako je sladak. Nihče ne bi več rekel, o, kako je sladek. Nego bi ljudi rekli, o, jadna ona. Ampak bi ljudje rekli, o, Boga ona. Tako da ta vjera treba rasti. Torej, ta vera mora rasti. Kulminacija života vjere. Kulminacija te svobode vere. Života vjere. Življenja vere. Opisana je u Psalmu 131. Je opisana v Psalmu 133. Nećemo sad čitati. Ne bomo zdaj brali. Ali načelno je ovo što kaže. Ampak je načelno to, kar pravi. Ja sam se smirio. Ja sam se umiril. Ja ne idem za onim što je gore, ni dole. Ja sam cool. Ja sam ok. Jaz ne grem za tistim, Drugim riječima, meni ne treba ništa. Jaz sem se umiril. S drugimi besedami, jaz ne rabim ničesar. Ja sam sretan čovjek. Jaz sem srečen človek. Ne treba mi ništa. Meni nič ne rabim. Dakle, ako je krajnja manifestacija vjere sloboda od tjeskobnih briga, nas interesira što je to briga. Če je dokončna manifestacija svoboda od teh tesnobnih skrbi, nas zanima, kaj je potem ta skrb. Jel ja slijedim Isusa zato što hoću? Ker jaz sledim Jezusa zato, ker hočem. I on je rekao da je ostavio svoj mir svojim učenicima. Da je pustil svoj mir svojim učencem. I ako se ti zadovoljavaš prosječnošću, nikad nećeš naći taj mir. In če se ti zadovoljuješ samo s povprečnostjo, nikoli ne boš našel tega mira. Ali ja ne želim biti prosječan učenik. Jaz ne želim biti povprečen učenik. Ja želim biti kršćanin, crni pas, 10. dan. Jaz želim imeti črni pas. 10. dan. 10. dan. Dni. 10 dni. Nemoj da ja moram slovenski početi govoriti. Razumijete? Slikovito govoreći. Da, slikovito povedano. Znači, ja želim umreti kao Stjepan. Ja želim umreti kot Štefan. Jer on je umro kao Isus. Ker on je umr kot Jezus. A bio je običan čovjek kao ja. Bil pa je običajen človek kot jaz. Što znači da ima veliku vjeru. Kar pomeni, da je imel veliko Odnosno, vero. vjera je obuzela njegov život. Kar pomeni, da je vera prevzela njegovo življenje. Dakle, što je to briga? Torej, kaj je to skrb? Briga je vjerovanje, ideja u mojoj glavi da meni nešto treba. Torej, skrb je neko verovanje, nekaj v moji glavi, da jaz nekaj potrebujem. I sljedeća misao da iz nekog razloga to neću moći dobiti. In naslednja misel, da iz nekega razloga to ne bom mogel dobiti. Dakle, nešto mi treba i neću to moći imati. Torej, nekaj rabim, ampak tega ne bom mogel dobiti. I onda nastaje briga. In potem nastane skrb. Amen. Tako ona nastaje. Tako ona nastane. I onda kad pitaš vjeru ili čovjeka vjere, što tebi treba? In potem, ko vprašaš človeka, kaj ti potrebuješ? Čovjeka vjere, čovjeka koji vjeruje. Človeka, ki veruje. Kaj ti potrebuješ? Odgovor vjere je, meni ne treba ništa. Odgovor vere je, jaz ne rabim ničesar. Jesi ti trebao ići u školu? Si ti moral iti v šolo? Jesi trebao? Jesi li trebao? Si moral. Ko ti je rekao da trebaš ići u školu? Kdo ti je rekel, da moraš iti v šolo? Mama. Ko je mami rekao? Kdo je mami rekel? Sistem. Svi su rekli jedni drugima, razumijete li? Vsi so rekli eni drug drugemu. Treba li meni hrana, što mislite? Potrebujem jaz hrano. Kaj Ako ste slušali poruku, nemojte odgovarati. Ali treba li meni hrana? Rabim jaz hrano. Kaj pravite? Ne, meni hrana ne treba. Jaz hrane ne potrebujem. Objasnit ću to. Bom pojasnil. Treba li meni zrak? Potrebujem jaz zrak.
Ne. Ne. Znači, što je potreba? Torej, kaj je potreba? Jedina potreba ovisi o dogovoru. Edina potreba je odvisna. Dakle, ako se od- ja dogovorim sa od dogovora. Srećkom, obećam da ću doći tu, onda imam potrebu doći tu. Torej, če se jaz zmenim s Srečkotom, da pridem sem, potem imam jaz to potrebo priti sem. Ali da mene Srećko nije danas pozvao tu. Ampak če me Srečko danes ne bi poklical, I da me je sem tu, nazvao i rekao, zašto nisi došao? in da bi me poklical, zakaj nisi prišel? Pa ja bih rekao, nismo se dogovorili. Pa jaz bi rekel, nisva se dogovorila. Je li tebe neko pitao ili mene prije rođenja, hoćeš li za život na zemlji biti biće koje mora jesti? Jel te pitao neko? Jel te je kdo vprašal, preden si se rodil, da boš potem, ko se rodiš, bitje, katerem moraš jesti in piti? Moraš jesti ako ćeš održati temperaturu. Moraš jesti. jesti, če želiš vzdrževati Znači da je mene neko temperaturo. pitao, ja bih rekao ne, želim živjeti bez da ovisim o hrani. Če bi mene nekdo vprašal, bi rekel ne, želim živeti brez da bi bil odvisen od hrane. Nije me niko pitao želim li za život disati. Nihče me ni vprašal, če želim Niko me ni za pitao. svoje življenje dihati. Jel da me pitao, ja bih rekao ne, želim živjeti bez potrebe za disanje. Ker če bi me vprašal, bi rekel ne, želim živeti brez te potrebe, da bi dihal. Nije me niko pitao želim li spavati, imati potrebu za spavanje. Nihče me ni vprašal, da bi imel potrebo za spanjem. Jel da me pitao, ja bih rekao ne, želim živjeti bez da moram spavati. Ker če bi me vprašal, bi rekel ne, želel bi brez te potrebe za spanjem. Dakle, zašto ti i ja jedemo, spavamo i dišemo? Torej, zakaj ti in jaz dihava, jeva in spiva? Jer nas je neko napravio takvim. Ker nas je nekdo naredil takšne. Jer njemu to treba. Ker njemu je to potrebno. Jeste čuli? Ste Jer slišali? njemu to treba. Ker on to rabi. Ja ne trebam sam sebi. Jaz ne rabim sam sebi. Vjerujte mi. Verujte mi, zaupajte mi. Nema čovjeka koji mene više muči od mene samog. Ni človeka, ki bolj muči od mene samega. Meni ne treba đavo, ja sam sebe mučim. Jaz ne rabim hudiča, jaz sam sebe mučim. Dakle, Torej, ako imaš auto, treba li tvom autu gorivo? če imaš avto, potrebuje tvoj avto gorivo? Dok se znam za Srećkovo ne treba. Njemu treba struje. Ali ako vozi na dizel, treba li mu gorivo? Potrebuje gorivo. Že vozi bez goriva. Ok, stoji. Ok, ali ako ćeš ga koristiti, treba li mu gorivo? Dobro, autu načelno ne treba gorivo. Avto ne rabi gorivo. Gorivo u tvom autu treba tebi. Gorivo v avto je potrebno O tebi. tome se radi. Ne treba auto. O tem gre. Ne rabi avto samo po Nego sebi tebi. goriva, ampak ti ga potrebuješ. Amen, tebi treba. Što želim reći? Kaj želim povedati? Vjera te čini svjesnim da si stvoren jer trebaš Bogu za nešto. Vera te dela, da se zavedaš, da si Bogu za nekaj potreben. Trebaš Bogu. Ti si potreben Bogu. Sad će neko reći, pa njemu niš ne treba. Pa zdaj bo nekdo rekel, pa on nič ne rabi. Pa zašto onda stvorio sve? Pa zakaj je potem ustvaril vse? Šta se muči sa svima nama? Pa kaj se potem muči vsemi nami? Naravno, Bogu za življenje ne treba ništa. Bogu za življenje ni potrebno nič. Jer da je mene stvorio da ne trebam jest, disati, niti spavati, ja bi bio poput njega. Ker če bi mene ustvaril, da ne rabim jesti, dihati in spati, bi bil kot on. Jer on ne treba jesti, ni disati, ni spavati. Ker on ne rabi ne jesti, ne dihati, ne spati. Dakle, on je zamislio stvorenje. On je zamislio stvarstvo I to stvorenje će u finalu postati u potpunosti njegovo kraljevstvo. in to bo v finalu postalo njegovo popolno kraljestvo. I u tom stvorenju ima puno bića, puno, raznih. In v tem stvarstvu je veliko bitih, razno raznih. Jedno od njih je čovjek. In eno od teh je človek. I čovjeku je odlučio dati najviši položaj. In človeku je odločil dati najvišji položaj. I odlučio je da stvorenje živi po zakonima, određenim zakonima. In odločil je, da to stvarstvo živi po nekih zakonih. I za ono što je on zamislio, mnoge stvari njemu trebaju. In to, kar je on ustvaril, mnoge od teh stvari so njemu potrebne. Na primjer, treba li mene sad za propojedanje lopata? Naprimer, rabim jaz zdaj za pridiganje lopato. Ili traktor? Ali traktor. Treba li mi? Ne treba. Ne rabim. Ali ako odlučim raditi u njivi, Če se pa odločim delati na njivi, treba će mi.
bom potreboval. Dakle, onda mi lopata treba, ona postaje Takrat- meni potreba da to radim. Lopato potrebujem in postane potrebna sploh, da to lahko delam. Ljude se rađaju jer trebaju Bogu. Ljudje se rojevajo, ker so potrebni Bogu. Ateizam kaže ne trebaš nikome, ti si slučaj, ti si slučajna kanta ispala ko zna odakle. Ateizem pravi, da Ti si si slučajnost, slučajnost, da ti ne trebaš ne nikome, rabiš, nisi potreben nikomor. ti si bez veze. Ti si pač brez veze. Eksplodiralo nešto i sad sticaje milijarde nemogućih okolnosti, evo tebe, dobrodošao. Evo, nekaj je eksplodiralo in čisto slučajno po nekih čudnih okoliščinah si evo nastal. Ali ateista traži svrhu. Ateist išče smisel. Ali znate, da bi postojala svrha, Ampak veste, da bi neka postala smisel, mora postojati onaj koji je zamislio svrhu. mora obstajati tisti, ki je zamislil smisel. Dakle, svrha nastaje prije stvaranja. Torej, smisel je nastal pred stvarjenjem. Kad neko napravi kuću, Ko nekdo naredi hišo, ne napravi kuću i onda stane ispred nje i pita se, a zašto sam ja napravio kuću? ko je nekdo naredil hišo, se ne postavi pred njo in se vpraša, zakaj sem jaz naredil hišo. Prije nego što uopće gradi kuću, on zna za šta će je koristiti. Preden jo je sploh začel graditi, je vedel, zakaj jo bo koristil. Prije nego što je Bog išta stvorio, on je točno znao što mu za što treba. Preden je Bog karkoli ustvarjal, je vedel, zakaj mu karkoli bo potreboval. I postoje mnoge stvari u tebi, a ti nemaš pojma šta će ti. Ne znaš šta će ti. Imaš veliko stvari v sebi in sploh ne veš, kaj bi z njimi. Na primjer, zašto se mi želimo oženiti? Naprimer, zakaj se mi želimo oženiti? Zašto imamo taj nagon? Zakaj imamo ta nagon? Ljudi moji, koja to muka je. Ljudje moji, kakšna muka je to. Strašno. Strašno. Pa to je patnja. To je muka. Ja sam se prvi put zaljubio ozbiljno, imao sam 4 godine. Jaz sem se prvič resno zaljubil, ko sem imel 4 leta. Ja sam se htio oženiti. Jaz sem se hotel oženiti. Ona je bila starija 2 godine. Ona je bila starejša 2 leti. Jednostavno nisam prihvaćen. Enostavno nisem bil sprejet. U prvom osnovne sam se opet ozbiljno zaljubio. V prvem osnovne šole sem se znova resno zaljubil. Ništa od toga nije. Nič od tega. I onda sam se opet i opet i opet. In potem sem se znova in znova. Pa ta muka, pa to znojenje, pa te ta poruke, muka. pa... grozno. Pa to potenje, pa te Grozno. sporočila, pa grozno. I onda se tu umješa i grijeh u sve to. Pa se vse to umeša še greh. Ajaj. Ajaj. I onda konačno uvjerim neku ženu da sam ja taj. In bolj končno prepričam eno žensko, da jaz sem ta. I ona povjeruje da sam ja taj. In ona zveruje, da sem jaz ta. I sad se muči sa mnom, In 30, zdaj se 27 muči z godina. mano, 27 let. I mislim se, pa šta nama to treba? In mislim si, kaj nama to treba. Pa smo mogli bez toga. Pa smo lahko brez tega. Pavo kaže, ako možeš bez toga, bolje ti je. In Pavel pravi, če lahko brez tega, boljše. Ali kaže, svako ima svoj dar. Ampak pravi, vsak ima svoj dar. Mislim, to je muka. To je muka. Mislim, imamo tu prekrasne Seveda je prekrasne stvari, so tu tudi prekrasne Prekrasne, stvari. zaista. Prekrasne, zares. ali je to muka. Ampak je to muka. I onda djeca kad dođu, In potem otroci, ko pridejo. joj kaže, vidi kako je In sladak. pravijo, poglej, kako je sladek. Sladak mali grešnik. Sladek mali grešnik. I onda ti ne daju spavati, In potem ti ne dovoljujo spat. onda kužiš da koštaju. Ljudi moji troše novce samo tako. In potem vidiš, da niso poceni, da so dragi. I onda narastu pa počnu imati snažnu volju. In potem zrastejo in imajo svojo voljo, svojo močno voljo. I mislim se, ja, što je meni ovo trebalo? In si mislim jaz, kaj to meni treba. Pa život je muka. Pa življenje je muka. Osim ako Čeprav, ne shvatim razen če svrhu. ne ugotovim, se ne zavedam smisla. Smisao. Čovjek je jedino biće na zemlji koja traži smisao. Človek je edino bitje, ki išče smisel. Kad nađe smisao, Ko najde smisel, on ulazi u Psalam 131. vstopa v Psalm 131. A ovo je život vjere. Ja ću reći, ovo je moj život vjere. To je moje življenje vere. Trebam li ja biti pastor? A moram biti jaz pastor? Ja ne, trust me.
Jaz ne, zaupaj mi. Trebam li ja biti propovjednik? Moram biti jaz pridigar. Ne, Ne, ne trebam. ne Meni rabim. to ne treba. Meni Jaz uopće tega to ne ne rabim. treba. Trebam li ja uopće živjeti na zemlji? A moram jaz sploh živeti na tej zemlji? Ne, meni to ne treba. Niko me Jaz ništa tega nije pitao. ne rabim, nihče me ni vprašal. Ali sad sam tu. Ampak zdaj sem tu, Da otkrijem zašto sam tu. da odkrijem, zakaj sem I tu. ta vjera koja dolazi od Boga ili bolje kroz koju Bog dolazi tebi, In ta vera, ki prihaja od Boga, ali še boljše, s katero Bog prihaja do možda tebe, ovo nikad nisi čuo, možda. mogoče to še nikoli nisi slišal. Kaže, Pravi, tu si tu si, jer te Bog treba. ker te Bog potrebuje. Za njegovu svrhu. Za njegov Za namen. njegovu svrhu. Za njegov namen. I to je život. In to je življenje. Znači, dišem ovaj dan Torej, diham ta dan, jer Bogu ovdje trebam. ker me Bog potrebuje. A On je meni dao već sve što meni treba. On pa je vse že dal meni. Jer zato to u kar Bibliji jaz piše, potrebujem. dao vam je sve što vam treba za život i pobožnost. V Bibliji piše, dal vam je vse za življenje in pobožnost. A joj, a gdje je to? gdje je to? Gdje se to nalazi? Kje se to nahaja? U tvome hardveru. V U tvome hardveru. tvojem hardveru. U tvom nije dobro, Hardware disku. možda nije dobro rečeno. Mogoče U tvome ni dobro softveru. rečeno. V tvojem softveru. U tvome duhu. V tvojem duhu. U biću tom, čitali smo o tom nutarnjem biću koje se obnavlja iz dana u dan. V tem notranjem bitju, ki se obnavlja iz dneva v dan. Jer Bog je poput beskonačnog softvera, nevidljivog programa, Ker Bog je kot neviden softver. ali beskonačan, nema Ampak kraja. brez konca. A ti i ja smo kao mali Beskončan. smartfon. Mi in Smartphone. jaz pa smo kot mali smartfon. Rođeni smo sa pogrešnom karticom unutra. Rojeni smo z napačno kartico noter. Evo recimo, Apple to je đavo, Android to je Božje kraljevstvo. Mislim, Srećko ima Apple, ja imam Android. Ok, to ste razumeli. Okay. Jeste razumjeli? Da. I rođeni smo svi na Apple-u, In vsi smo rojeni na Apple. sa grijehom, ugrizenom jabukom, jel tako? Okay. I taj sistem ne može primiti Boga u sebe. In ta sistem ne more sprejeti Boga v vase. I onda nam Bog šalje poruku, pređi na Android. In pol nam Bog pošilja sporočilo, Pređi na Android. idi raj na Android. Sklopi savez sa mnom. Z mano skleni dogovor. Apple ide u propast, Apple gre v propad. a Android u život vječni. Android v večno življenje. A ti kaže, ja sam s Appleom cijeli život. Ja volim Apple. Ampak ti praviš, jaz imam raje Ali nekako Apple. ti Bog otvori oči i vidiš kraj Apple-a. Ampak Ognjeno nekako jezero. ti Bog odpre oči in vidiš konec tega Apple-a, ognjeno jezero. I onda kažeš, hoću Android. In bolj rečeš, hočem ta Android. Potpišeš s Bogom ugovor. Podpišeš dogovor, Zove se Novi Zavjet, Novi Savez. podpišeš nov dogovor, imenuje se Nova zaveza. Krstiš se u vodi. Krstiš se v vodi. Znači, potpisuješ ugovor. Podpišeš zavezo. Tamo piše. Tam piše. Sanja, jel? Da. Sanja, Sanja, od danas od danes nema ništa. ni več nič. Ona Ona i sve što je njeno in vse, kar je njeno, je privatno vlasništvo Isusa Krista. je privatna lastnina Jezusa Kristusa. Amen. Amen. On čupa iz nje Apple, on čupa staro srce, On grabi in iztrga iz mene ta Apple, stavlja Android stavi Android, i onda kaže, Jezus me voli. potem jaz rečem, Jezus me Jezus me voli, grešitelj me voli. Jer je život počeo ulaziti u nju. Ker je Život življenje Božji. pričelo pritekati vame. Božje Namijenjen za življenje, čovjeka. Namenjeno za človeka. I onda je Bog puni ljubavlju, životom. In potem me Bog polni z življenjem. I onda z ona jedno ljubeznijo. 6 mjeseci, godinu dana samo pjeva i plače po crkvi. In potem 6 mesecev samo joče in poje po cerkvi. A onda Bog kaže, ok, dosta si plakala.
In potem Bog reče, ok, dovolj si jokala, Sad idemo da te napravim zrelom osobom. zdaj gremo, naredil te bom za zrelo osebo, Da živiš po vjeri. da živiš po veri. Jer po vjeri to znači da sve što Bog ima, svi resursi su za tebe. Ker po veri to pomeni, da so vse, kar je na razpolago, zate. Dakle, želim te naučiti da po vjeri, ne da pobjeđuješ đavola, nego da hodaš po njemu. Ker želim te naučiti ne da zmaguješ hudiča, ampak da hodiš po veri. Želim te naučiti ne da onako mučiš se da se ne brineš, nego da se ne brineš za stvari. Želim te naučiti ne da bi se mučila, ampak da ne skrbiš za nič. Želim te ispuniti da se izliva iz tebe ljubav, radost i mir, da se preljeva. Želim te izpolniti da se iz tebe preliva ljubezen, radost in mir. Želim te učiniti da se ne bojiš smrti. Želim te tako, da se ne bojiš smrti. Napravit ću te da najradosniji dan tvog ovozemaljskog života će biti dan tvoje smrti. Želim te narediti takega, da bo to je vjera. najbolj radosten dan tvoje smrti. Jel ti znaš da smrt za tebe ne postoji? Ker ti veš, da smrt zate ne obstaja. Kad mene ljudi pitaju što se dešava s kršćanima kad umru, Ko mene ljudje vprašajo, kaj se zgodi s kristijani, ko umrejo. ja kažem pa kršćani su već umrli. In jaz rečem, kristijani so že umrli. Jel neko zna da Biblija kaže da smo mi već umrli s Kristom? Ve, da smo mi že umrli s Dakle, ja sam Kristusom. umro, već prije 30 godina sam ja umro. Torej, pred 30 leti sem ja že umrl. Živim, ali ne više ja. Živim, ampak ne več jaz. Već Krist živi u meni, amen. Kristus živi v meni. Što se mene Amen. tiče, meni ovo ništa ne treba. Kar se mene tiče, meni to nič ni več potrebno. Kad sam bio mladi zelen propovjednik, Ko sem bil še mlad in zelen pridigar, pridigar, i onda me neko zove negdje propovijedati. in potem me kličejo pridigat. A ja onako mislim, pa naravno da će mene pozvati. In si jaz tak mislim, pa ja, valjda da bodo mene poklicali. Koga bi drugog kako mene neće? Koga bi drugega, če ne mene? Koja budala je. Ja. Tako, ja. Sad mislim se, Bože, pa ima li neko drugi? Zdaj si pa mislim, Bog, kaj je kdo drug. Ali u isto vrijeme, V istem trenutku, ako se okolnosti slože, če se pa okoliščine zložijo, ja idem. jaz grem. Zašto? Zakaj? Jer njemu treba. Ker Bogu. Jer ker me njemu Bog rabi. treba. On me Bog treba da potrebuje. danas neko nešto čuje od ovoga. On On treba. On želi. Bog Ja ne treba. potrebuje Meni bi bilo dobro samo da u Stukanovcu. danes nekdo sliši. On treba. On rabi. A ja sam On kao želi. čovjek, kao i ti, stvoren tako. Jaz sem pa človek kot tudi ti, ustvarjen tako. Da je moja hrana vršiti ono što njemu treba. Da je moja hrana delati to, kar on rabi. Ja živim od toga. Jaz živim od tega. Moj duh se time hrani. Moj duh se s tem hrani. Jeste vidjeli mršave, nezadovoljne kršćane? Ne mislim mršave u tijelu, mršave duhovno. Ste videli suhe, nezadovoljne kristjane, ne po telesu? Pa ne jedu, duhovno. naravno kad ne jedeš da Ampak smršaviš. ne jejo, shujšajo. Ne znaju svoju svrhu. Ne poznajo svojega namena. Ne žive njemu. Ne živijo njemu. Razumijete? Kad čovjek živi njemu, on ga hrani. Ko človek živi za njega, ga on hrani. Dakle, Ga to završavam. hrani. Torej, Da završavam iako sam rekao 5% od onoga što sam htio. Kažem, završavam iako sam rekao 5% od onoga što sam htio. Zaključujemo, čeprav sem rekel samo 5% tega, kar sem želel. Kada vjera obuzme čovjeka Ko vera prevzame človeka i kad njega ili nju pitaš kako si, in če njega ali njo vprašaš, kako si, ako će biti potpuno otvoren, če bo popolnoma iskren, on će reći ovo. on bo rekel tole. U isto vrijeme sam odlično V istem času sem odlično i grozno. in grozno. Dakle, ja sam ovoga trena odlično Torej, jaz sem v tem trenutku odlično i grozno. in grozno. Zašto sam odlično? Zakaj sem odlično? Zbog Boga. Zaradi Boga. Zašto sam grozno? Zakaj sem grozno? Jer sam na zemlji. Ker sem na zemlji. Patim se u ovome tijelu, Borim se s tem telesom, stalno se borim s ovim tijelom. stalno se borim s tem S telesom. zakonom tijela. Z zakonom telesa. Stalno me maltretira. Stalno me maltretira. Stalno nešto hoće. Stalno nekaj hoče. Čim se probudim, Takoj, ko že zjutraj, ko se zbudim, kaže, operi mi zube, peri mi zobe, obuci me, obleči me, a ne tu košulju, onu drugu. ne to srajco, ono drugo. Daj mi kavu, Daj mi kavo. malo, stalno me maltretira. Stalno nekaj hoče in maltretira.
Moram ga vući kao roba, jedini tretman, vući ga kao roba. Moram ga vleči kot sužnja. Želim izići iz njega. Želim iziti iz njega. Na njegov tupavi mozak moga tijela se lijepe stalno gluposti. Na njegov neumne možgane se stalno lepijo neke neumnosti. Ja se jedva čekam kad ću se riješiti ove sive mase. Komaj čakam, kdaj se bom rešil te sive mase. Jer tako na nju prijanjaju mračne stvari. Ker se na njo lepljajo tako mračne stvari. Znate, neki ljudi se vole pohvaliti kako su pametni. Veste, neki ljudje se že radi pohvalijo, kako so pametni. Znate šta kaže Pavao na to? Veste, kaj pravi Pavel na to? Ko želi biti mudar, neka bude lud da bude mudar. Kdor želi biti moder, naj bo nor, da bo moder. Jer kaže da je ljudska pamet, ta siva masa, sve što ona može stvoriti, ludost za Boga. Ker pravi, da je ta človeška pamet neumnost za Boga. Zato čovjek vjere živi svojim duhom, nevidljivim dijelom sebe. Zato vječnim človek dijelom vere sebe. živi svojim duhom, nevidljivim delom sebe. A kad pitaš svog duha što tebi treba, Ko pa vprašaš svojega duha, kaj ti potrebuješ? evo ja pitam svog duha sada pred vama, što ti treba? Moje pravo ja u Bogu, što ti treba? Evo jaz zdaj vprašam svojega duha, svoj pravi jaz, kaj potrebuješ? I ono što ja mogu čuti od mog duha je ništa mi ne treba. Imam To, sve kar što mi jaz treba. Slišim od svojega duha je, nič jaz ne potrebujem. Ja Imam ispunjavam vse. potrebe svog oca. Jaz izpolnjujem potrebe svojega očeta. Ja živim tu jer njemu trebam. Jaz živim tukaj, ker me on potrebuje. Ima neko da zna pjevat, da imaš sluha. Neka digne ruku. Je kdo, ki zna pet, ki ima posluh. Kako znaš da znaš pjevat? Kako veš, da znaš pet? Dobro, rekli ste drugi. Zašto ti znaš zašto imaš taj da? Zašto imaš sluha? Zakaj imaš ti ta posluh? Zato što njemu treba. Zato, ker Njemu trebaš takva sa tim sluhom. on te potrebuje takšno s tem posluhom. I to je to. In to je to. Tako nastaje sreća. In tako nastaja sreča. Kako kaže pismo, što god govorite ili činite, sve radite kao Gospodinu Isusu. Kot pravi pismo, vse, karkoli delate ali mislite, vse delate, kot da delate Gospodu. Može pastor još 2 minute. A, ko pa? Želim za kraj predstaviti jednog od najvećih i najboljih Božjih slugu, zapisanih u Bibliji, koji je savršeno ispunio život vjere, a tako se rijetko spominje. Želim predstaviti nekoga iz Svetega pisma, ki je popolno živel to življenje vere, se pa tako malo, Onoliko koliko znamo o njemu, toliko koliko vemo o njemu, savršeno je odradio posao. je popolno oddelal svoje delo. Ne znamo njegovo ime, Ne poznamo njegovega imena, ali znamo da je bio magarac. vemo pa, da je bil osel. Bližilo se vrijeme da Isus ide u Jeruzalem. Približevalo se je čas, da Jezus gre v Jeruzalem I on kaže svojim učenicima, in reče svojim učencem, idite u susjedno selo, idite v sosednjo vas, tamo će biti zavezani magarice i mladomagare. tam boste našli osla in še enega zraven. Uzmite mi to mlado magare i dovedite meni. Vzemite mi tega mladega osla in mi ga pripeljite. Samo da nam bude jasno, što Isus kaže? Samo da nam bo jasno, kaj Jezus Znači, to je pravi. ko da sad kaže Branetu, Brane, ti i tvoja žena, molim te, otiđite tamo do Kauflanda. To je kot da bi Branetu rekel, idite vidva do Kauflanda. Kauflanda I na parkingu ima jedan BMW. in je na parkingu. Ima BMW, jedan Aha, BMW. je en BMW. X5, novi. X5, novi. Ključevi su unutra, čovjek zaboravio, uzmite BMW i dovezite mi. Ključi so not, nekdo jih je pozabil, pripeljite mi ga sem. I zato učenici pitaju, čeka, šta ako nas pitaju, zašto dirate magare? Ali In zato učenci vprašajo, pa kaj če nas vprašajo, zakaj Sjeća se hočeš neko tega odgovora? osla? Gospodinu treba. In odgovor je, Gospod ga rabi. Zašto je taj magarac tog dana bio tu? Zakaj je bil ta osel tisti dan tam? Jer je trebao Bogu Ker je bil potreben da se Bogu, ispuni pismo da se izpolni pismo. preko proroka Zaharije. Preko preroka Zaharija, Da će Mesija ući u Jeruzalem jašući na magarcu. da bo Mesija prišel v Jeruzalem in prišel bo na oslu.
Da smo pitali tog magarca, želiš li ti ići u Jeruzalem da Isus jaše na Če bi tebi? vprašali tega osla, želiš ti, da Jezus Odnosno, treba li tebe to? ali ti sploh to potrebuješ? On bi rekao, ne, On bi ja rekao, želim ne. biti s mamom malo. Jaz si želim biti z mamo. Nemojte me od mame Ne razdvajati. me od mame proč imati. Ali on je stvoren da tog dana bude tu. To je bila Ampak njegova svrha. On je bil ustvarjen, da je bil ta dan tu. To je bil njegov namen, Jer Gospodinu treba. ker je Bogu bil potreben. Zašto sam ja tu? Zakaj sem jaz tukaj? Zašto si ti tu? Zakaj si ti tukaj? Jer Gospodinu trebaš. Ker te Bog potrebuje. Kad me neko pita kako da izaberem zajednicu, idem u Novi Grad, kako da izaberem zajednicu koju ću biti? Ko me nekdo vpraša, kako si naj izberem skupnost, kateri... Naravno, prvenstveno zajednicu koju se zaista na novozavjetni način štuje Bog. Nećeš ići kod susjeda preko puta ove ekipe. Seveda skupnost, kjer se Nećeš ići kod mormona. časti, kjer je novo rojstvo in se časti živega Boga. To je broj jedan, ali ako ih ima više, možda ima više Ampak če jih je zajednica. več takšnih skupnosti, Jer Bog smatra da treba soliti taj grad sa više zajednice. ker Bog smatra, da je treba posoliti mesto z več skupnosti. Zato što je grad tako trul, treba više soli. Ker tam, kjer je mesto tako gnilo, je potrebno še več takšnih skupnosti. Zašto Bog stavlja više soli? Zato da se ne desi Sodoma. Zakaj Bog daje še več soli, da se ne zgodi Sodoma? Dakle, ako ih ima više, Torej, če jih je več, ja kažem samo ljudima ovo. jaz rečem ljudem samo tole. Klekni lijepo u tišini Poklekni v tišini i pitaj, Gospodine, gdje ti mene trebaš? in vprašaj Boga, kje ti mene potrebuješ. Ne gdje je meni, gdje ja mogu dobiti. Zato ne kršćane što idu okolo da dobiju. Ne to, kjer boš ti kaj dobil, da bi jaz nekaj dobil. Ne, gdje Ne. ti mene trebaš? Kje ti, Bog, mene rabiš. Amen. Amen. Tako je živio Isus. Tako je živel Jezus. Tako su živjeli apostoli. Tako so živeli apostoli. I tako nas uče da žive. In tako Da nas živimo. učijo, da živimo. I to je vjera koju ti je Bog dao. In to je vera, katero ti Bog daje. Treniraj je. Trenirajo. Ona se mora vježbati, ona se Ona mora trenirati. Ne ide preko noći. Ali mali korac. Malo po malo. Ide. Malo po malo. Ti jo moraš trenirati, da ona raste z malimi koraki. I sve više i više Vse več primjećuješ in več. da tjeskobne brige nemaju više toliku moć. Opažaš, da te tesnobne skrbi nimajo več toliko moči. Neka vas Bog blagoslovi. Naj vas Bog blagoslovi. Amen.